Il-gruppi politiċi li kienu rappreżentati fis-smieħ ta' Tonio Borg għal ħatra tal-Kummissarju Ewropew qed jitolbu lil Viċi Prim Ministru Malti biex jiffirma 7 wedid qabel ikun approvat fil-kariga. L-aktar assigurazzjoni kontroversjali li Tonio Borg qed jintalab jiffirma hija li appoġġja b'mod attiv id-drittijiet tan-nisa li fil-pajjiżi kollha Ewropej li fl-Irlanda, il-Polonja u Malta jinkludu id-dritt tal-abort. Qed jgħidulu you should actively support. Vodur dan jkollu jippromuovi allura. Dak li għal norma, actively supporting is promoting. Meta qed jgħidulu to actively support it, tajjeb, women's rights, taħsibx li dan ħajfirma u mbagħad jiġi f'sitwazzjoni fejn da jimmilita pereżempju jew jgħidulu biex jippromuovi l-abort u ma jagħmilix u dan mhux ħajbżu fuq jgħidu l-ismaħija. Hawnhekk inti firmajta ta'. Waqt il-programm Affarijiet Tagħna fuq One, id-deputat indipendenti Jeffrey Policino Orlando qal li jekk jiffirma din l-assigurazzjoni, Tonio Borg bħala Kummissarju Ewropew ikollu anke japprova l-abort jekk ikun hemm talba li jidħol f'Malta. Hija n-norma fl-Unjoni Ewropea li women's rights equals abortion, u hekk hija n-norma. Actively supporting women's rights in the European Union would mean li f'Malta pereżempju jekk jiġi xi ħadd jgħid isma' f'Malta xi jiffirmawx l-abort. Tajjeb, il-Kummissarju għas-Saħħa, jekk ikun iffirma dak il-pledge, irid jissapporti dak li qed jgħidlek. Id-deputat indipendenti qal li kieku kien Tonio Borg żgur ma kienx jaċċetta li jagħti dawn il-garanziji biex isir kummissarju. Imma partikolarment li jgħiduli li mmur kontra t-twemmin tiegħi. Tajjeb twemmin morali issa, mhux reliġjuż morali. Jiena li kont fl-Oktonio li xi ħadd jiġi jgħid jiffirma li jiena I will actively support in-norma fl-Ewropa u n-norma fl-Ewropa f'dak li għandu x'jaqsam il-women's rights huma sfortunatament l-abort. Kont nirrifjuta, ngħidulhom no, thank you very much, għax għandi l-prinċipji tiegħi. Anke l-kelliem ewlieni laburista Michael Farrugia qal li ma kienx jiffirma assigurazzjoni bħal din. Tikont tiffirma dak il-kodġ pereżempju. L-istess għamel il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar. Iżda qal li hu mhux qed jifhem li b'din il-weda Tonio Borg ikollu jappoġġja l-abort. Jekk ifisser li jiena ħan promovi l-abort, definitely not. Ma tiffirmax. Però jiena ħanerġa' ngħidha, mhux hekk qed nieħdu, imma ġifieri. Actively supporting, sorry, ta' pretty plain sailing definition. If they mean, you have to see what they mean. If they Actively mean supporting. that you actively support the laws, it's not you tippromuovi. Illi inti ma tmurx kontra liġijiet. Il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar qal li bit-talba biex jiffirma 7 assigurazzjonijiet Tonio Borg qed jiġi umiljat. M'għandux għalfejn sottomess li qed jiffirma pledges dik hija importanti. Illi nifhmuha illi qegħdin jumiljawh billi jagħmlu hekk. Il-vot sigriet dwar Tonio Borg se jittieħed nhar l-Erbgħa f'nofsinhar.